Wat hadin bala jandap laisnem ka jingsha sho, bat ka jingsha thambor jong ka kong Amita Sangma, bat ka kong Agnes Kharshiying, Hendrai ka nika kis, ka dangsa kot kumju, bat klam daya shei hakaba nakaliang ka kong Amita Sangma, kalapan pau ka jing benyaw, halor ka nika benta. Laban kadaw hang ni, ba ka pratarig unaywing arajar khatpra, ka kong Agnes Kharshiying, Presiden ka Civil Society Women's Organization bat ka kwang Amita Sangma harangkat unongnya kali jongki uba I kurba kila sya thombor ha kibriu ki badon kumba saupongud EA ha kasnong tuber soshri ha East Jantia Hills District. Habay ekran bat kilar pathay kubor na kaliang ka kong Sangma kaloong bahaw benay banwan ha kapratarik kan sadap laisnem ka jingsha thombor jongki Henry hadu menta ya kanika kis klamdan EA bat na kaliang jongki kisngaw thuru bakin omyo ya kahok namar baka jingsha thombor jongki kadai ka baladon kti da kibriu jong menteri rangba ka jelaw Konrad Konggal Sangma. Dagaba kalaong bahalor kane u Konrad utip ha bakat nungut kibriu jong u kibaladong kti bansyo ban bom yaki. Kakong Sangma kalay thuru bahagapor bakadang sya sumar hapo hospital na kajing mensaw hadin bakala sya thombor hakitay kibriu menteri rangba kajela ulawan ban pej yaka ha hospital hakaba nakaliang kakong Amita kalakwa ban yethu yaka kabalaja yaw menteri rangba Hendrai ka bala penlengo yaka kalong ba nakaliang menteri rangba uloong yaka ba wat juyethu halor kate ka jingja batkan bha ban skapjar. Shushu kala keno ru baka jingwan ay jingirap jong ba nidamon chulet yaka pisa ka balong arlak tengka na kabenta ka COVID Relief Fund hakapor COVID ka penpaw syay baudai ubri ubayajan bat menteri rangba. Shushu kala bendrap ru da ka bakaloong bakat badangdon ka sorkar baylam da ka NPP kinom kwa badle halor kane ka benta bakinom tre ban pensitom miki badon kti namar kilangop hakapisa hakaba wad lakadon ka jingsha penyap ru kinsyong bat kinsupet kai ben. Hon sadap banay banwon pratarik an sadap pura laisnem. Te nadu menta kane ka kes umdad ni te ngatharay nimnum yo justice balay udan kti Konrad Sangma. Namar ba ubreu jong uhi kia bom kia tit yangi yanga bat kong Agnes kia tit yangi ubreu jong uni damon sulet utit yangi utu dai prime accused udan hang toi te Konrad Sangma utip ba kat nungut kidan kti ba bom yangi ubreu jong te balai yathu kat nungut kidan ubreu jong dan kti ban bom yangi te kawai runga ko ban ong kapor ba jayangi wan pek yang hapo hospital ni grem te ngaku aban ya thu yu ke ba jayangi mo te ngatharai udal chief minister jongi barok ko ga state kadai chief minister jongi ke te ngatharai dengan ya thu chief minister barok te ngan yo jing yarap kin te uang penman yang wat ya thu sengap jar te hang tangan sengap jar no kin ngam nut su ban ya thu te hadin kata ngalak perkat balai buang sengap jar tengah hab ya thu em kai bajai ni tangi hab ya thu ken mo katu ni la sa so tahdin pat ngai ngalayo iba kapur COVID am one eye pisa arlak ni damon one eye check tahang to ngala suthu ba nimnum yo justice lano namar ba kane ka jinja yani kadai ka NPP party mo don kti baro NPP party namar ba Konrad Sangma utip ba ubri jong beso tengah tang ba kat badang don kena ke NPP government kimnum pensitom balai gila ngop hapisa kimnum le ubri lajong lada sa penyap ru unpai bai umnum singap nimnyo kata ka jingirap niyo tang medical lain na kata ngimdon jingirap umdon ba pon hirum don ba pek hiru takum kini ka breu kimnum yarap hiru ti hiru namar bakat badang la ning training tai tema kikun jonga kialit bala idon balik bala tenga yo pension pinjet ni im dagat tu namar ba kane ka kti jongi la deko teng ka bormet jongi yem long su ban treitan ereng na su bet kaleng jonga te dawa makna rong atharang am umdan jing mentoi erem namar ba ngala tip sai bedai bri joku sudah namar umnum le yo bri la jong umnum le
namar lalong kito kilong kum siying sisem mo te kum perkat menta siying sisem kalok kikun la dale kum no sayarap kito hi bale pas ni namar bakon rat sang mate layo na coal truck mentaro dang yeti coal yu doyong kidang yeti te ngila tip sai namar bakiyo pisa doyong nakatakadaw kimnem le em na ubri la jong suta pidai ban perkat namar bai konrat sang mak lemburom ni bentai mauru don la ka kemei don la para don la lok don la kun lemburom nakatakadaw klem kuwa ban le em kene ka sipang ka jingja jumi te mensua kapor bajai ni gila de pong in ai independent inquiry ke ingin ai kita barak khot laong te mentapat gila ya snap jar kim don bong su ru nakatakadaw ngatarai kene ka sarkar bemlong dine ka sarkar ka dai nong punyap bre ngatengan nut ban ong balai la jaya nga namar basiam ruwan ong yang wat juya tu snap jar na snap no ang kumtai nga ko ISM ngai newspaper ong ba covid relief fund te de kata kamu utip bahagian chief minister mano badan keti te chief minister udai ngan ong no kriminal namar ya saya kriminal te mo mauru dai kriminal lang ken namar bai uya saya nong penyap breu nong so breu te mauru dan keti lang hadir menta ngin wat lat kum no menta dang don ko court dang pending lem ya em mentala jandok la sini ku ya no sipang kan yang jingja uong yang ka por bawan pet hospital ketuk cold truck don pa inform yang menen step handai baji ngadang wana jeseng kidon bakun yang kiong ba kidon hapo wa snai kiong don ka ka cold truck ndang ala lek ngai arteli lai teli don kawai la pet te arteli ni la phabat yaki kulit mo ni la phabat yaki kulit tengi rungi yu iken atu ko de cold truck la sarang lut madan rungi la pai te ngi la pet bah badai tang ba ni la inform kulit la li satu te jan mit rungi dang lek kat ne por rungi dang lek satu dang don te ki dang don ki trok kulit ki ongin up te hadin pat step nga yok kubor begitu ki cold truck la missing don su te ngalongo gen kumno ki pet kumno ki missing mo nang tu habangila tray sitom kato ngibut din te kumno ki ja ngalongo kato ko cold truck